emgcagcweni kuthi iyashadela bese ngihamba ngiyokhuluma ngiyomqinisa umuntu ukuthi abe umyeni ofanelekileyo angilindele ukuzokhuluma esifweni awukumuzwa obuhlungu nanjenganalona ngoba uma kuthiwa uzokhuluma endaweni enjenganalena uvela ungazi ukuthi kufanele uthini kodwa ke ngoba sesihlangene ngizosho nje amagama amabili abe mathathu le nsizwa esihlangene ngayo isibonelo sokuthi uma ngabe uNkulunkulu kunomlayezo awubeke phezu kwakho ekhanda lakho uyawukhushulwe abantu bakubeke phambili awuyikhuphuli wena awukhukhumali uSicebi kumbe inkosi yamagcokama ibise sicongweni kodwa ikhushulwe yini nonke enilapha endlini nabantu abangaphandle abangekho iye yakhushulwa ngabantu ngenxa yomyalezo uNkulunkulu awubeke ekhanda lakhe bamthatha ke bambeka phezulu ngiyaye ngithi ke uma uyikhuphule wena ungazange ukhushulwe ngabantu abantu yiba bakubeka phansi akujwayelekile ukuthi umuntu abe mkhulu kangaka ezweni abe mkhulu kangaka emhlabeni kodwa ayibeke phansi ngalendlela ebeyibeka phansi ngayo noma ikuphi inkosi yamagcokama ukuyifica inabalandeli bayo beshutha izithombe engakhombisi ukubabuka ngenye indlela ewumngani nabo bonke bambalwa abantu ebebeke basondele inkosini yamagcokama kube ukuthi abakwazi ukuthi bathole ngisho ithuba lokuthi bathole isithombe izoqhubeka iye emndenini wakhe hathathe asikiphethe uSicebi ukuthi ngosuku likaSicebi sikwazile ukuthi sihlangane singabe sisahlukana iunity iyona ezokwenza ukuthi siye phambili batizongishiya asiqale phansi manane ngixoxelela Bawaning abantu abasiyeluna batuzongishiya batuzongilahla ebengikhalela kuye ngisho ngithi kuyabheda manje awungisize kanje ngiyibona naye ukuthi angiyakhona ukusiza afonele yena uSibalikhulu amtshela ukuthi la ngoqhawe ekhala la